Салом алейкум. Мо мегузарем ба қисми электродинамика ва бибинем машқи 94-ро. Ва дар ин машқи 94 гуфта шудааст, ки заряди лавҳаҳои конденсатор дар контури лапиш бо мурури вақт мувофиқи муодилаи чунин тағйир меёбад ба сомади доиравии сикли контурро ёбед. Яъне ки бубинед, ба мо заряди конденсатор, яъне ки заряди лавҳаи конденсатор аз муддати вақт дода шудааст. Бо чунин формула бояд мо чикор кунем? Ба сомади сиклиро ёбем. Агар ин формуларо нависем, хуб мешавад ку максималӣ мешавад зарби синус, агар гӯем бо омега чи нулевой ва т. Хуб, мо чунин формуларо дорем ва бибинед, ки ба сомади доиравӣ, яъне ки ба сомади циклическая частота мегӯянд, ин омега т мебошад ва дар ин ҷо мебинем т-ро ва пеш аз т, яъне ки рақами ҳазори суда аст ва мо мефаҳмем, ки омега нулевой, яъне ки омегаи нулӣ ба сомади доиравӣ ин ба 1000 баробар аст. Яъне ки агар мо воҳидашро гӯем, ин баробари радиан тақсими сония мебошад. Циклическая частота ва ё ба сомади сикли. Ва қонуни тағйирёбии заряд дар лавҳаи конденсатор аз вақт вобаста чунин намуд дорад. Ва дар ин ҷо агар бинед 0,01 аст, ин кӯи максималӣ мебошад. Метавон гуфт, ки ин чи аст? Амплитуда мебошад дар ин ҷо. Ҳама вақт пеш аз синус ё косинус фаҳмед, ки функсияи тригонометрӣ чӣ меситад? Амплитуда метавонад бошад ва истад. Хуб, мегузарем ба машқи 95. Бо истифода аз маълумоти ҷадвал муайян кунед, ки ба заряде, ки дар майдони электростатикӣ аз тарафи радиомавҷҳо офарида шуда ҷойгир шудааст, чӣ қадар қувва таъсир мекунад. Дар ин ҷо мо радиомавҷҳо дорем. Хуб, ба мо ин катаки якум лозим аст. Ва бубинед, ки дар ин ҷо заряд ба чӣ дода шудааст? Шадидияти майдон, яъне ки напряженность поля дода шудааст. Ва аз ин ҷо мо чӣ кор мекунем? Меёбем чиро? Қувваро. Ва агар қувваро ёфтем, қувва баробар аст ба чӣ? Шадидияти майдон зарби ҳамин заряд, ки дар майдон чӣ аст? Воқеъ аст. Ва шадидиятро монем, агар 10 дар дараҷаи -1 зарб мешавад ба 10 дар дараҷаи -5. Ба ин мешавад ҳамаш 10 дараҷаи -6 чи ньютон. Яъне ки ин ҳамаш аст дар чи системаи Си ва дар охир ньютон мемонад. Ва 10 дараҷаи -6-ро бояд мо бо микроньютон нависем ва 10 дараҷаи -6 ин чи аст? 1 микроньютон мебошад. Ин 1 микроньютон аст ва мо якро дар ин ҷо менависем, яъне ки 1 микроньютон мешавад. Мегузарем ба машқи 96. Дар машқи 96 чӣ дода шудааст? Бо истифода аз маълумоти ҷадвал муайян кунед, ки ба заряде, ки дар нуқтаи майдони электростатикӣ аз тарафи атмосфера офарида шуда ҷойгир аст, чӣ қадар қувва таъсир мекунад. Яъне ки боз бо ҳамин тарз. Хуб, қувваро мо метавонем, ки боз истифода бурда аз машқи 95 чӣ кор кунем? Дар ин ҷо низ қувваро ёбем. Яъне ки боз ҳам баробар мешавад ба е зарби қу ва мемонем барои атмосфера ва чӣ кор мекунем? Ҳисоб мекунем. Мегузарем ба машқи 97. Конденсатори ғунҷоишаш 10 микрофарад, ки ба манбаи шиддаташ 4 волт пайваст аст, чӣ қадар зарядро ғун мекунад? Бояд мо формулаи конденсаторро донем. Формулаи конденсатор самооддияш баробар С, яъне ки ғунҷоиши конденсатор С аст, баробар мешавад ба қу заряд тақсими чӣ? Шиддат волт. Хуб, воҳидаш. Ва дар ин ҷо мо чиро бояд ҷӯбем? Зарядро бояд ҷӯбем. Шиддат дода шудааст, ғунҷоиши конденсатор дода шудааст ва аз ин ҷо мо зарядро меёбем. Зарядро агар ёбем, ғунҷоиши конденсатор зарби чӣ мешавад? Шиддат. Ва ба ҷои ғунҷоиши конденсатор мо 10 микрофарадро мемонем. Микро ин зарби 10 дараҷаи -6 аст ва зарб мекунем ба 4 волт. Нигоҳ кунед, ки мо дар ин ҷо чиро навистем? Мо дар ин ҷо микрофарадро навистем, яъне ки мо ба системаи Си наовардаем. Аз ҳамин сабаб мо чӣ кор мекунем? Агар ба системаи Си наёрем, агар бояд нависем воҳидҳои чиро, он чизе ки мо
мемонем он чизе киро мо зарб карданӣ мешавем. Хоб микрофарад ин дар дараҷаи -6 аст, бояд дар хотир дошт ва 10-ро агар ба 4 зарб кунем, ин мешавад чанд? 40. Ва метавон гуфт, ки 40 ин микро мемонад ва фарадро бо вольт зарб мекунем, ин мешавад чӣ? Кулон. Яъне мешавад 40 микрокулон. Хоб микро дар ин ҷо ҳаст, микрокулон ва 40-ро танҳо мо чӣ кор мекунем? Менависем дар ҷавоб. Мегузарем ба машқи 98. Бо кадом шиддат конденсатори ғунҷоиши электрияш 3 баробари 20 микрофарад заряди Q 720 микрокулонро мегирад. Хоб, дар ин ҷо мо бояд шиддатро бибинем. Шиддат баробар мешавад Q тақсими чӣ? 3 ва Q-ро мемонем 720 микрокулон. Микрокулон мешавад, микрокулон бо микро, яъне ки микро бо микро меравад ва мемонад кулон тақсими чӣ фарад ва шиддатро медиҳад, яъне ки 720 мешавад тақсими 20. 0 ба 0 меравад ва дар ин ҷо мемонад 72 тақсими 2 мешавад 36. Хоб 36 вольт мешавад ба мо. Ва ҷавоби 36 вольтро чӣ кор мекунем? Дар машқи 98 менависем. Мегузарем ба машқи 99. Бо кадом шиддат конденсатори ғунҷоиши электрияш мебахшад 3 баробари 10 микрофарад заряди Q баробари 360 микрокулонро мегирад. Ва дар ин ҷо ман боварӣ дорам, ки аз ӯҳда ин машқ мебароед, яъне ки боз шиддат баробар аст ба Q тақсими 3. Ва дар ин ҷо мемонед ва танҳо чӣ кор мекунед? Калкуляторро гирифта ҳисоб мекунед ва ё бо фикри худ. Хоб, он қадар қиён нест. Мегузарем ба машқи 100 ва дар машқи 100 оварда шудааст, ки дар расм схемаи батареяи конденсаторҳои ғунҷоиши электрии ҳар кадомашон 10 микрофарад тасвир ёфтааст. Ғунҷоиши электрикии умумии батареяро ёбед. Хоб, бинед, агар ба мо агар пай дар пай конденсаторҳо пайваст бошанд, хоб бинед, дар ин ҷо пайвасти пай дар пай мебошад. Яъне ки конденсаторҳо пай дар пай чӣ ҳастанд? Пайваст ҳастанд. Ва дар ин ҷо мо танҳо мегирем, чӣ кор мекунем? Ҷамъ мекунем ин чиро? Ғунҷоиши конденсаторҳоро. Ва бинед, ки ба мо ғунҷоиши электрии умумии батареяро бояд чӣ кор кунем? Ёбем дар ин ҷо ва CU баробар мешавад ба ҳамаи ин C1, C2 ва чӣ? C3. Агар нигоҳ кунед, дар ин ҷо параллел аст. Агар пай дар пай бошад, агар боз дигар хел бояд мо ҳисоб кунем. Агар пай дар пай шавад, агар баъд мо чӣ кор мекунем? Ба ҳамроҳи шумо боз ҳисоб мекунем. Ҳозир ба мо параллел аст, мо танҳо ҷамъ мекунем. C1, C2, C3 ин баробари чанд ҳастанд? Ҳар яке аз онҳо баробари 10 микрофарад ҳастанд. Метавонем як 10-ро нависем ва зарби 3 кунем. 3 зарби 10 микрофарад ин мешавад баробари чӣ? 30 микрофарад. Баробари 30 микрофарад мешавад. Ва мо 30 микрофарадро ба ҳамроҳи шумо менависем. Мегузарем ба машқи 101. Дар расм схемаи пайвасти конденсаторҳои ғунҷоиши электрикии ҳар кадомашон 40 микрофарад нишон дода шудааст. Ғунҷоиши электрикии умумии конденсаторҳоро ёбед. Хоб, бибинед, дар ин ҷо буд пай дар пай ва дар ин ҷо параллел. Мебахшед, наоборот, чаппа. Яъне ки дар ин ҷо буд параллел, дар ин ҷо аст чӣ? Пай дар пай. Агар пай дар пай бошад, агар мо чӣ кор мекунем? Пай дар пай бошад, агар ба мо чунин формула аст барои ёфтани ғунҷоиши электрикии умумӣ. 1 тақсими C умумӣ баробар мешавад ба 1 тақсими C1 ҷамъ ба 1 тақсими C2. Ва агар боз ҳам хел конденсаторҳо бошад, агар мо чӣ кор мекунем? Ҷамъ карда ва ҳоказо боз навистан мегирем до Cn. Чанде ки ба мо конденсатор дода бошанд, агар мо 1 тақсими конденсатор гарда чӣ кор мекунем? Метавонем ғунҷоиши умумиро дар ин ҷо бибинем. Вале дар ин ҷо ба мо танҳо 2 конденсатор дода шудааст ва дар ин формула агар монда мо ҳисоб кунем, агар ва C умумӣ чӣ мешавад? Баробар мешавад ба C1 зарби C2 тақсими C1 ҷамъи C2 мешавад. Агар формуларо манам қашро гирифта истифода баред, чунки мо C1 C2 дорем, мо чунин формуларо ҳосил мекунем ва дар ин ҷо C1 C2 мо ба чанд баробар аст? Ба 40 баробар аст. 40 зарби 40 мешавад тақсими чанд? Тақсими 80 мешавад. 40 ҷамъи 40 80. Ва бибинед, 1 0 бо 1 0 меравад ва 8 ба 4 тақсим мешавад. Хоб, дар ин ҷо 2 мемонад ва 4 ба 2 тақсим мешавад. Дар ин ҷо 2 мемонад ва 2 0 монда, яъне ки мешавад 20 чӣ? Микрофарад.
20 микрофарад мешавад дар ҷавоб ва мо ҷавобро чӣ кор мекунем? Менависем дар машқи 101. хуб, мегузарем ба машқи 102. дар ин ҷо низ пайвасти батареяҳои конденсаторӣ дода шудааст. Сеи умумияшон 20 микрофарад ва ки он аз конденсаторҳои яхела иборат аст, яъне ки онҳо яхела чӣ доранд? Гунҷоиш доранд. Гунҷоиши электрикии ҳар як конденсатор чӣ қадар аст? Яъне ки бибинед, дар ин ҷо мо чӣ кор мекунем? Мо метавонем ки боз ҳам формуларо нависем. Вақте ки параллел бошад, агар С баробар аст, ҳамаашон яхела ҳастанд, 4 зарби чӣ мешавад? С мешавад. Ва агар ҳамаашон яхела бошад, агар мо як хел С-ро менависем, С1 аст, С2 аст, С3 аст, С4 аст. Хуб, мо ҳамаашро отдельно наменависем, ҳам як бора зарби 4 мекунем ва С баробар мешавад 1, 2, 3, 4, С умумӣ тақсими чанд? Тақсими 4. баробар, яъне ки 20 тақсими 4 мешавад. 20 тақсими 4 ин мешавад 5 ва ҳар кадоми ӯ 5 микрофарад чӣ дорад? Гунҷоиш дорад. Ва мо ҷавобро бо ҳамроҳи шумо менависем дар машқи 102. Мегузарем ба машқи 103. хуб, дар машқи 103 бозем мекушем бо ҳамроҳи шумо. Хуб, дар машқи 103 бибинед, дар расм схемаи батареяи гунҷоиши электрикии умумияш 30 пикофарад ки аз конденсаторҳои яхела иборат аст, тасвир ёфтааст. Гунҷоиши ҳар як конденсатор чӣ қадар аст? Хуб, боз мегирем, чӣ кор мекунем? Дар ин ҷо низ тақсими С мекунем. Яъне ки дар 138 мегирем, ҳамун С умумӣ баробари С аст ва агар ёбем, агар С баробари чанд мешавад? Баробари 10 мешавад. Яъне ки 30 тақсими С баробари 10 мешавад. 10 пикофарад чӣ доранд? гунҷоиш дорад ҳар як ин конденсатори мо. Мегузарем ба машқи 104. Схемаи пайвасти конденсаторҳои яхелаи гунҷоиши умумияшон 200 микрофарад нишон дода шудааст. Гунҷоиши электрикии ҳар як конденсатор чӣ қадар аст? Яъне ки боз параллел мебошанд ва дар ин ҷо низ чӣ мекунем? Тақсими 2. С баробар 200 микрофарад тақсими 2, яъне ки онҳо яхела ҳастанд. ҳар якташ чӣ қадар гунҷоиш дорад? 100 микрофарад гунҷоиш дорад. ҳар якташ 100 микрофарад гунҷоиш дорад ва ҷавобро менависем. Мегузарем ба машқи 105. барои сохтани батарея мактабача 4 конденсатори гунҷоиши электрикии ҳар кадомаш 2 микрофарадро истифода намуд. агар ӯ конденсаторҳоро параллел пайваст кунад, гунҷоиши электрикии умумии батарея чӣ қадар хоҳад шуд? Яъне ки параллел пайваст мекунад, яъне ки онҳо ҳамашон ҷамъ мешавад ва мо чанд конденсатор дорем? 4 конденсатори гунҷоишаш 2 микрофарад, яъне ки С умумӣ мешавад баробар 4 зарби чанд? 2 микрофарад. 8 микрофарад мешавад. яъне ки 8 микрофарад дар охир мо чӣ кор мекунем? Гунҷоишро ҳосил мекунем. яъне ки писарак ҳосил мекунад. Хуб, мегузарем ба машқи 106. хуб, дар расм схемаи батареяи конденсаторҳои гунҷоиши электрикии умумияшон 12 микрофарад тасвир ёфтааст. Гунҷоиши электрикии конденсаторҳо чунин мебошад. Гунҷоиши электрикии конденсатори савумро ёбед. хуб, бубинед ки дар ин ҷо низ чӣ гуна ҳаст? Параллел мебошад ва дар ин ҷо мо чӣ кор мекунем бо ҳамроҳи шумо? С умумӣ 12 микрофарад аст, баробар микрофарадо бо микрофарадо мераванд ва С1 ин 4 аст. 4 ҷамъи мешавад 2, ҷамъи чанд? Ҷамъи 2, дар ин ҷо 2 ҷамъи С3. аз ин ҷо агар мо С3ро ёбем, гунҷоиши электрикии конденсатори савумро мешавад 12 минус 4, ин мешавад 8, 8 минус 2, ин мешавад 6 чӣ? Микрофарад. Хуб, 6 микрофарад мешавад. Ва 6 микрофарадро мо менависем дар ҷавоб. Мегузарем ба машқи 107. агар қувваи ҷараён дар спирали лампаи электрии 1 ампер бошад, дар чанд вақт аз буриши арзии спирал заряди 28 кулон мегузарад? мо чунин формуларо дорем. И баробар аст Q тақсими Т. хуб, бояд мо чиро ёбем? Вақтро ёбем. ва аз ин ҷо вақт мешавад баробар Q тақсими I. Q-и мо 28 мебошад ва
قوة جريان مشت 1 امپر. کدوم تقسیم امپر این میشود ثانیه. ثانیه رو می نویسیم 28 تقسیم 1 این میشود 28 ثانیه، یعنی که در 28 ثانیه چیکار میکند؟ اگر لامپ الکتریکی 1 امپر باشد در 28 ثانیه چنین مقدار ضرر چیکار میکند؟ میگذارد. میگذاریم با مشق 108. اگر قوه جریان در سپیرال منقل الکتریکی 1 امپر برابر باشد از بریش ارضی سپیرال منقل 10 ثانیه چقدر ضرر الکتریکی میگذارد. باز این فرمول استفاده میبریم و میبینیم. فکر میکنم علاقه شما این مثال رو حل کردید. میگذاریم با مشق 109. در زمان مقاومت الیمنت گرم کننده‌اش 110 اوم با شدت 220 ولت کار میکند. قوه جریان در الیمنت گرم کننده اون چقدر است؟ قوه جریان رو باید ما یابیم. قوه جریان ای برابر است با او تقسیم ار، یعنی که ای قوه جریان او شدت می باشد، شدت آن نقل و ار باشدگر چی است؟ این مقاومت است. مقاومت همون درس ما میتونیم گفت. و در اینجا ما چی رو باید جویم؟ قوه جریان رو. قوه جریان برابر می شود شدت تقسیم مقاومت. مقاومت ما 110 شدت 220 و این می شود 2 چی امپر، یعنی که قوه جریان برابر 2 امپر است. میگذاریم با مشق 112. نقل رو با شبکه شدتش 360 ولت اچکو کرنت پیوست کردن. در این مورد از نقل 4 امپر جریان جوری شد، یعنی که جریان جوری شد. مقاومت نقل چقدر است؟ مقاومت نقل رو ما با چنین طرز می‌بینیم ار برابر چی است؟ او تقسیم ای است. در اینجا میمونیم 360 تقسیم 4 می شود و این برابر می شود 90 اوم. خب 90 اوم می شود. خب 90 اوم می شود. خب میگذاریم با مشق 111. اگر زنجیر با منبع شدتش 120 ولت پیوست باشد امپریمتر در رسم تصویر یافته چقدر قوه جریان رو چیکار میکند؟ نشان میدهد. خب قوه جریان رو باید ما یابیم. در اینجا اری ما 10 هست، شدت ما 120 است، 0 به 0 می رود و 12 چی میموند؟ امپر میموند. قوه جریان ما با 12 چی است؟ برابر است. میگذاریم با مشق 112. در رسم زنجیر الکتریکی تصویر یافته است. هنگام پیوست کردن کلید K ولتمتر شدت 12 ولت و امپریمتر قوه جریان 1 امپر را نشان میدهد. مقاومت رزیستور R چقدر است؟ خوب من فکر میکنم که این مسئله رو نیز با همین فرمولی که ما استفاده بودیم در مشق پیشینه و مشق 111 گرفته میتونید و حل کنید. خب اونقدر خیلی نیست. در رسم گرافیک‌های وابستگی تقریبی قوه جریان از شدت برای نقل‌های نشان داده شده‌اند. مقاومت الکتریکی نقل سیوم از مقاومت الکتریکی نقل دوم چند مرتبه چی است؟ زیاده است. یعنی که ما داریم مقاومت الکتریکی سیوم و دوم. سیوم را اگر ما حساب کنیم یعنی که 6 رو گیریم، اگر 6 تقسیم 0.03 می شود. بیاید ما مقاومتش رو یابیم. از کدام؟ از سیوم می شود 6 ولت تقسیم چند؟ تقسیم 0.03 امپر. این می شود 6 تقسیم 0.03 200 اوم. 200 اوم می شود و اری دو باشد اگر 6 تقسیم چند می شود؟ 0.06. این تقسیم دو می شود و در اینجا چند می شود؟ 100 اوم. و اری 3 تقسیم اری 2 این می شود 200 تقسیم 100 این برابر می شود 2، یعنی که 2 مرتبه چی است؟ زیادتر است مقاومت نقل 3 از مقاومت نقل 2. در زنجیر الکتریک رزیستور امپرمتر و ولتمتر پیوست شدند. هنگام پیوست کردن کلید ولتمتر شدت 3 ولت رو نشان میدهد. اگر مقاومت رزیستور 1 اوم باشد امپرمتر چقدر قوه رو نشان میدهد. خب من باور میکنم که این مشق نیز استفاده بوده از فرمولای ای برابر او تقسیم ار حل کرده میتوانید. این فرمول لازم است در همه این مشق. خب میگذاریم با مشق 115. لامپای مقاومتش 100 اوم با قوه جریانی 2 امپر موافق می باشد. شدت کاری لامپ چقدر است؟ خب شدت برابر است با چی؟ ار ضرب ای. مقاومت ضرب قوه جریان می شود 100
ضربی 12 این میشود چند؟ 220 ولت. 220 ولت رو ما چیکار کردیم؟ گرفتیم. در مشق 115 میگذاریم با مشق 116. شدت کاری درزمول 220 ولت است. اگر قوه جریان در الیمنت گرم کننده درزمول 2 آمپر باشد مقاومت الیمنت چقدر است؟ خب باز همین فرمولا رو استفاده میبریم. این فرمولا رو و در اینجا چیز میبینیم. اینقدر قیمت نیستند اون اینها آسان هستند. میگذاریم به مشق 117. در رسم زنجیر الکتریکی نشان داده شده است هنگام پیوست کردن کلیدی پریمتر جریان 0.3 امپر رو نشان داد. اگر مقاومت رزیستر 10 اوم باشد ولتمتر چقدر او رو نشان میدهد؟ خب او برابر است باز یک بار دیگه میگویم من همش یک خیلی مثال است R ضرب ای یعنی که 10 اوم ضرب میشود به 0.3 این برابر میشود به 3 چی ولت. 118 مثال. خب در رسم زنجیر الکتریکی تصویر یافته است نشان دادی از پای استفاده برده مقاومت رزیستور رو معین کنید. خب چنین داشته است اگر ببینید امپرمتر خب در اینجا 2 در اینجا 0 در اینجا 1. خب قوه جریان 1 می باشد. او شدت برابر 2 ولت می باشد. ما باید R رو یابیم. R برابر می شود 2 تقسیم چند 1 امپر یعنی که 2 اوم رو چیکار میکنیم ما میگیریم. جواب 2 است. در مشق 118 میگذاریم به مشق 119. منقل الکتریکی با منبع شدتش 220 ولت دائمی پیوست کرده شده است. مقاومت اسپیرالی اون 22 اوم میباشد. قوه جریان چقدر است؟ خب 220 ولت تقسیم 22 میشود قوه جریان برابر چی؟ 10 امپر. 10 امپر رو ما در جواب چیکار میکنیم؟ با روی شما مینویسیم. میگذاریم به مشق 120. مشق 120. خب در مشق 120 آورده شده است هنگامی با منبع شدتش دائمی پیوست کردن اسپیرال منقل الکتریکی پلیتکا یعنی که جریان الکتریکی قوهش 0.5 امپر میگذارد مقاومت الکتریکی رو یابد. باز همون فرمولا. خب R برابر میشود چی؟ مقاومت برابر است با 220 ولت تقسیم چند؟ 0.5. 220 رو اگر تقسیم 0.5 کنید این میشود چند؟ 440 اوم. خب 440 اوم رو ما میگیریم در مشق 120. میگذاریم با مشق 121. مشق 121 اگر مقاومت هر یک از لامپ ها با 15 اوم برابر باشد مقاومت عمومی زنجیری در رسم تصویر یافته چقدر است؟ مقاومت سیم های وصل کننده رو به نظر نگیرید. خب ببینید که در اینجا چگونه هستند این مقاومت ها مقاومت پاراللی می باشند و در اینجا چیکار میکنیم؟ ببینید که اگر ما در کاندنساتور رو وقتی که پارالل بودن ما چیکار کردیم اون رو جمع کردیم و اگر پای در پای بودن ما اون رو با دیگر فرمولا چیکار کردیم؟ حل کردیم. و در اینجا ببینید که اگر مقاومت پارالل باشد اگر ما اینها رو تنها چی کردن نمیتونیم جمع کردن نمیتونیم مثل کاندنساتور ها مثل حرف C ما اینها رو جمع کردن نمیتونیم. اینها یعنی که متقابلند با کاندنساتور ها با هم متقابلند. اگر در اونجا ما پای در پای رو تنها جمع کنیم اگر در اینجا باشد اگر ما با فرمولای پاراللی کاندنساتور ها پای در پای کاندنساتور رو در اینجا چیکار میکنیم استفاده میبریم. خب ببینید در اینجا یک خیلی میباشند همه این مقاومت ها و مقاومت عمومی ما برابر است با چند یعنی که اونها کم میشوند میشود 15 تقسیم 3. 15 تقسیم 3 برابر 5 میشود. خب مقاومت عمومی زنجیری در رسم تصویر یافته چقدر است؟ خب مقاومت عمومی برابر 5 میشود. خب 5 کره 3 15 یعنی که اگر ببینید که وقتی که ما چی داریم مقاومت های پارالل داریم اونها یک خیلی میباشند اونها یک خیلی هستند. ما این رو در درس های تئوری و درس های پیشین گفته بودیم اگر یک خیلی باشند اگر ما یک مقاومت رو میگیریم و تقسیم همه اون مقداری که مقاومت است در همینجا ما یک L2L3 سه لامپا میباشد تقسیم 3 میکنیم
ва ҷавобро чӣ кор мекунем? Ҳосил мекунем. Яъне ки муқоимати умумӣ баробари чанд мешавад? Баробари 5 Ом. Мегузарем ба машқи 122. Дар машқи 122 оварда шудааст ки муқоимати умумии занҷир чӣ аст? Ба 450 Ом баробар аст. Муқоимати резистори якум 50, дуюм 20 ва муқоимати резистори серо ёбед. Хуб, мо намедонем муқоимати резистори се чанд аст. Дар ин ҷо боштагар аз формулаи чунин истифода мебарем. Вақте ки ба мо муқоиматҳо пай дар пай бошанд, агар онҳо чӣ мешаванд? Ҷамъ мешаванд. R1 ҷамъи R2, R ҷамъи се мешавад. Ин баробар мешавад ба чанд? R1-и мо 50, R2-и мо 200 ва R3-и мо номаълум. R умумиро медонем ва 250 450-ро мегирем. Ин чанд мемонад? 200 Ом мемонад. Ва 200 Омро чӣ кор мекунем? Менависем дар ҷавоб. Хуб, мегузарем ба машқи 123. Муқоимати ҳар яке аз лампаҳои дар расм тасвир ёфта ба 20 Ом баробар аст. Муқоимати умумии лампаҳоро ёбед. Дар ин ҷо ҳамаи Омҳоро чӣ кор мекунем? Ҷамъ мекунем. R умумӣ баробар мешавад ба 3 зарби 20. Яъне ки агар як хела бошад, агар ҷамъ мекунем, мешавад 60 чӣ Ом. 60 Ом мешавад. Ва мегузарем ба машқи 124. Талаба ба ду резистори дар занҷир пайваст буда, ҳар се резисторро пай дар пай пайваст намуд. Муқоимати электрикии умумии резисторҳо чӣ қадар мешавад? Хуб, дар ин ҷо мо ду резистор аллакай дорем ва се резистори дигарро чӣ кор мекунад? Мактабача пай дар пай пайваст мекунад. Яъне ки ҳамаи инҳоро мо чӣ кор кунем? Бояд ҷамъ кунем бо ҳамроҳи шумо. Ери умумиро ба мо чӣ гуфтааст? Ёбед. Умумиро бояд мо ёбем. 10 ҷамъи 10 20 мешавад. 20 ҷамъи 30 50, 65 ва 70. 70 Ом мешавад. Ери умумии мо 70 мешавад ва мегузарем ба машқи 125. Ба машқи 125 мегузарем. Хуб, дар занҷир муқоимати электрикии лампаи 1, 2, 3 мувофиқан ба чунин Ом баробар аст. Муқоимати электрикии лампаҳои 4, 5, 6 ба чунин миқдор баробар аст. 7 то 8 бишта ба чунин миқдор. Талаба бояд кадом қитъаро аз занҷир ҷудо кунад, то ки муқоимати электрикии умумии лампаҳо дар занҷир буда ба 230 Ом баробар шавад. Ҷавобро бо рақам нависед. Хуб, дар ин ҷо бинед ки бо мо чандин лампаҳо дода шудаанд ва ҳар яки онҳо як қитъа мебошанд. Хуб, ба як қитъа ҷудо карданд. Хуб, биёед аввал мо менависем ки якум, биёед аз ама интар мекунем. Якум қитъа чанд мешавад? L1 L2 ин мешавад 60 Ом. 60 Ом доранд. Хай мефаҳмем ки дар ин ҷо 60 Ом аст. Дуюм қитъа бошад агар чанд Ом мешавад? L3 L4, яъне ки 80 мешавад. Дар дуюмаш 80, дар сеюмаш бошад агар якта L5 аст ва L5 якта 50 мешавад. 50 Ом дорад ва чорум қитъа бошад агар якта 50 дорад. 50 Ом. Хуб, бо лампа ва дутаи дига 40 мешавад. Агар ҷамъ кунем 40 мешавад. 40 ҷамъи 50 мешавад 90. 90 бояд Ери умумии мо чанд шавад? 230 шавад. Хуб, биёед бигирем инро, яъне ки 2 4-ро агар ҷамъ кунем, агар 80 ҷамъи 90 чанд мешавад? 170 мешавад. 170 ҷамъи 50 чанд мешавад? 170 220 мешавад. Хуб, 220 шавад агар ба мо 230 лозим аст. Агар 60 ҷамъи 170 кунем, агар ин мешавад 230. Хуб, аз ҳамин сабаб дар ин ҷо агар мо 1-у 2-у 4-ро ҷамъ кунем, ба мо ин муқоимати умумии 230 Омро чӣ кор мекунем? Мегирем. Барои ҳамин талаба бояд кадом қитъаро аз занҷир ҷудо кунад, ки то мо муқоимати 230 Омро гирем. Яъне ки ба мо лишний, агар гӯем, ба мо дар кор набудагӣ зиёдатӣ ин қитъаи се мешавад ва L5-ро бояд талаба чӣ кунад? Гирад. Мегузарем ба машқи 126. Дар занҷир лампаҳо пайваст шудаанд. Муқоимати ҳар як лампа 3 Ом мебошад. Муқоимати умумии лампаҳоро ёбед. Муқоимати умумии лампаҳо, муқоимати ҳар як лампа 3 Ом аст.
عمومی در اینجا ما جمع میکنیم 3 ضرب 3 این برابر میشود 9 یعنی که 9 اوم است. خب در مشق 126 و میگذاریم با مشق 127 схемаи пайвасти лампаи яхела муқоимати умумияшон 60 ом нишон медиҳанд. Муқоимати ҳар як лампа чӣ қадар аст? Яъне ки дар инҷо мешавад 60 тақсими чанд? Яъне ки бинед агар пай дар пай пайваст боштаган мо тану тақсим мекунем, яхела онҳо ҳастанд, 60 тақсими 2 мешавад, яъне ки 2 лампа дорем. Муқоимати ҳар яки онҳо, муқоимати 1-2 дар инҷо умумине мешавад 30 ом. Мешавад 30 ом. و میگذاریم با مشق 128 در رسم схемаи пайвасти лампаи муқоимати ҳар кадомашон 20 ом тасвир ёфтааст. Биёед хоб инро самостоятельно ҳал кунед. Мо аллакай бисёр гуфта будем дар бораи ин муқоиматҳо, занҷирҳо, ҳамаи формулаҳоро барои ҳар як кадомаш мо нависта будем ва агар формулаҳоро азият карда бошед инро осонак ҳал мекунед, ягон ҷое ки нигарӣ надоранд. می‌گذاریم با مشق 129 برای ساختن زنجیر الکتریکی مکتبچه 4 رزیستور مقاومت هر کدامش 20 ohm را استفاده نمود. اگر او رزیستورها رو پای در پای پیوست کند، پای در پای یعنی که جمع میشوند، مقاومت عمومی زنجیر چقدر خواهد شد؟ مقاومت سیم‌های پیوست کننده رو به نظر میگیرد. خب 4 با ما 4 دونه رزیستور مقاومت دادند، هر کدامشون 20 ضرب 4 میشود چند 80 ohm. یعنی که مقاومت عمومی آنها در نتیجه با 80 ohm برابر می شود. خب خوانندگان گرامی در اینجا ما درس رو به آخر می رسانیم تا درس های آینده. خیر.